Evo, pozdrav ljudi, znači ispred sebe imamo jednog Volkswagena, znači u pitanju je 2.5 turbo dizel, znači pumpa dizel motor. Kao što vidite, znači manje više ima isti problem kao i 1.9 TDI, kao i sva ta pumpa dizelna generacija. Sad da pokažemo jednu stvar, znači da pokažemo kako ovo možete uzubiti bez alata. Naime, pošto ovo sad radimo i ko zna kad i alat je preskup, znači da se kupi, pa evo da pokažemo znači kako se uzubljuje. Imate ovdje gdje dolaze alati, znači možete da vidite ovaj reper levo i ovu rupu, znači ova dva toreksa zvezde gledaju na dole i rupa tačno pravo treba da gađa, znači na taj reper, na dekli. To vam je za radilicu. Onda gore vidite, znači kao lupam na Golfu 2, tačno ta linija da se spaja ta šunkica sa glavom, znači ona tačno treba da prolazi ravno kroz, znači prosjek u bregastaju. I kao što vidite, sad nam je prvi klip u gornjoj mrtvoj tačici. Vidite kako stoje bregovi. Znači prvi klip je trenutno na paljenju. Sad ovdje još šta ima, znači ako se ne otvara donji deo motora, znači kad se skine ovaj tandem pumpa, vakum pumpa, kad odvrnete taj tu šaf da bi oslobodili ovaj zupčanik, možete da vidite ovdje dva ova proreza. Znači kada napravite sve ovo ko što sam malo pre spomenuo, onda treba da vam se vidi, samo sekundu lampu dobro. Vidite dole te dve linije, znači ona je duboko dole linija fabrička, s tim da sam ja prevukao još jednu da bi imao pravac tih linija. Znači kako gledate, stavite list skalpera na glavu i on treba ravno da gađa, znači sa tom linijom, vidjet ćete baš u tom položaju, znači kad nam dođu ova dva repera ovdje, vidjet ćete jednu liniju. Prevucite još onako u nastavku, ogrebite nekom iglom nečim da imate onako punu liniju i treba da vam gađa skalper, znači preko obe te linije list skalpera da ravno sa ovom ovako glavom ovdje bude, da gleda tačno u taj deo gdje se steže dekla. Ovaj se šaf generalno steže nešto preko 16-17 kila, znači ono stegnite ga momački, izokrećite sve i to bi u principu bilo to. Ovo generalno, znači taj alat služi znači za ovaj 2.5 motor i za znači 5.0 pumpa dizna motor. Znači ovo je petak, ono je V10, ali u principu ista procedura uzubljivanja je. Ovo spominjem zbog ovog, znači senzora bregaste ovdje što stoji. Jer ja kad sam beležio, vidite ovdje sam bio zabeležio bregastu, misleći da ima kajlu, ali u principu nije imao kajlu, pa sam ovdje zabeležio kad sam stezao da mi ne pobegne. I bio sam zabeležio znači dole na samom alternatoru, ali to više nije važilo, znači kad sam popustio, tako da idemo ovom metodom.
ventilator radi, jer negdje još ima čep, treba da protera antifriz. Tako da još branik, ulje smo zamenili. Ovdje dole smo imali curenje gdje je čep na radilici, pa smo to ponovo zalepili da prenoći. Tako da sad nema više curenja. Idemo, vraćamo branik i završavamo posao. Evo da se nadovežem, znači na T5 2.5, znači pumpa dizna motor. U principu nije bilo do ozračivanja sistema za hlađenje, to što je vrteo konstantno ventilator, nego je bio kao neki safe mod. Znači to kad budete sklapali, obratite pažnju zato što moraju da budu i farovi udžekani da bi on ugasio ventilator. Eto, ni meni to nikad u životu ne palo na pamet, ali udžekali smo slučajno ceo onaj modul farova i sve i znači ugasio je ventilator. Posle zezanja on je jedno pola dana. Tako da u principu da znate taj model konkretno, sad verovatno ima tu možda i ta u regiji, šta znam, neće ugasiti znači ventilatore dok god ne udžekate sve džekove, znači vezano za maglenke, farove i sve ostalo. Eto, to je to.